Kajing yo kame khalaya ya uknyang jimpang coronavirus kabalas dang nadu khalai tarik mentau benai na doktor ang ba ka Bethany Hospital Shillong bat ki phongut ki bahayeng jung u bat kawe kanong trai kabala penlong ya ki dorbar snong ha ki thaino kendong bakin hap up snong hab baro arp sau kunta na benta bentalasi ya ki kali ki balet ki bawan kenang banyada na kajing purstat unu kunyang jimpang ban pensi saya kan ya kame khalaya rilum kalahyar jurip dalade hakikato kane ki snong hanu kendong lala pru eki volunteer snong kidang perking bha kila plat tangi ki badan karpas lai iru baki pulit kila perking bha ya kerukom lej rukomwan jongi kali haki surok ba kum halat maurang bat hamairang bat haki wede kilat jongka iskas hills ibarok ki pek ki ba peja kene ka channel ka jongi de mentang dan hangne ha pendenong beri kawe na ka snong kwa coba koi hamairang i mentang ba kulit kila apa harabah kini kila kalat Malaysia cha west kasihil baca east kasihil kila perlu kaji pahara si benta ban yada na unu kenyang coronavirus hak bahas long kila don kumbas pungut kibalai unu Jepang de ngi menta kila perking bahaya kali kawan kila perlu kaji pahara kila kumne menta ba kulit kila yang pahara ne disebut wis guna kibaro ke hangne menta dan sekne ha sayong kalat Malaysia sayong ke ngi ba hangne ru kidan gi volunteer di senang sudah sahara ya ka lekawan ka mi garum juki kali banyada na unu kenyang coronavirus ngi menta ba ki volunteer ki dan hangne sahara disebut Ayo ko Selong. Itu ba apa itu yang Jepang ko Selong. Kalau tarik itu Berkelai. boy Selong akas kami sini kong dai. Akas Sri Baar kamu wilayah apa ini? Aduh udah syai. Ini sudah Boleh. pembeda ka JSC Joint Action Committee jong ka naka katway ngot ki soldar po area sayong. Dan li aparat ini Berapa sota? berapa sekontar. de kenongut rai kibaya sinde up ne Apa nih? Ndriu ngot sikro. Ndriu ngot sikro. Dan lay api ndriu ngot sikro. Laka jong cerita. Ndriu kenta sikro. Kone hangneru
keju hantai haneng keju lagi up yang kenang melak ini kan Jepang mo telak mana ba ide kan wadi diberi bagi ada kecat kemudian saksu telak harus taki kam ke bamla asu berkiar kemud pelai kita kisu ya kai sana situ ngin pelai nomor ba kelak mana tak sorka ni kata yang ni dang light hati siang pun empat bah bisa melihat sama orang katu ke ba rung sana senang jimi tak lagi apa tu ada semua mana tak siang dari rumah saudara kena ke bypass pada kemud ni melak tak lekam nomor plus kelakon melak dapat tak lekam ni plus kelakon dia tidak harus plus long hadut sau kentak kini ke umsau domphoi umsau lon umsau he ka umsau domsoi ber umsau yong nilai rai kawe ga chen action committee ban ya pelong lang ne nadu kini kita yo gi balak de patin mengilak bana ba ne uknyang Jepang corona virus la don lang ne apo ka ri ga jela dungi ga mekle katam ya apo ka juhi ka distrik is ka sinil bagi selam dan ada yang ngatangi susu ba kara yungi bangin ya perkhinglang kawe bangin la ban dek lakam ya une punya Jepang kawan pan sting bat pan smith yang ini nok sok senang nega senang baru kawe tengi la pelong yang ini ban ya kang no nadu baru arp sok entah lo dan haki benta-benta balak bu kesong saw benta si grup kesong kalau bu si grup rangut ya ni dan benta nak benta bagi ya up nak benta ya ya bujili iwe kan Kenapa je? Boy. ni lah poin ni kat we beje kamu ngikut sikit ba lai beje Makan nongot ni dan sangut mentah TV dan keberi benabar di bala yo banbat kidan hi ki bru ki nabar ka mut wan kentam banena selong nilai rai gawe ka jingmut ba ki bru ki wan selong musa su ta ki dan ki bamut wan ta ngim sa su ya la thai no sa kata itu tradisional joki di bahasa Sunda nomor ba baru sikit ta ki yembe tang selong kimjuan senang ta ki tang manta su ibadan ki kulmar ki wan ta kat kat tar kam ya hap ki ba basa be ta jaka basa ke mlei ele nga keren ki ba lele la da pisa no noro lele nomor la da pi dahi umne kunya pang ulo kat ini dan kam no ban yarap ban ya da de da kating da joki som khap hi kelan da kini baro wana Sunda di sasar ha nang neru balik sasar kala khamar kingi banyak tang hakikes ba long emergency kita hapan kan dan besar je dan keberi undang ya kita suruh kita ni ibru kibaya frog mentah sini de kamera ni nama pakai plat yo bala tip kita ke sarkar mo pakai plat yo kita ni pakai buat permit surat tambang habaki lek sono ni di tip bagi sarkar senang sekitar senang bakar kan nah dia bensu ya lek